Республика бурнаганзем ядарлашар операцияне гушнаган ендешсіне пулыш сақтырашы. Үрі әже кашны муниципалитет хойын дюбине ғывать, вол жұтра варнарземде айкен жылмашы. Ажызем үгерджіксем туза хавғаландарашы, асызем түрлі хадербедевіштереші. Шаунбек хастарзем жинжен Диана Иванова калазагадардать. Геннадий Петров херых шулытла водительде тарышына тивишлеганова тухсанда ахалла растемень. Евышыран терле хадера сталама вышлана. Куежена ача чухнех ашшыханахтарна. Хали Геннадий Алексеевич солдаксене булыжастизе тарышать. Везем вали печек саксем давать. Пайн гигуна водер лутра пугана сталана. Чыгарандуны, шемже, шура, таза. Салдаға жесене ярса барашына жағын беккеп. Онда чывашта, тударда, бұр-де-бұр. Шазене каннығы ғытра, ташталарса, окопра, тенис шүлі жібе житмезені хубаратырса, пеме, постоянно пемеш, бір ұғыт канны жүхне ларса қаншыр. Жағын бек скамейкізам, туза ярса барашыны бұзыне. Мен вайжит недаран пулыжас килет, теть маштыр. Саксем канамар, мунчара, килдавраженже узы гурмалы ябалаземде давативал. Эшриана можере хавгаландар забырать. Валы яланы шумра. Пурежете пырлека нашла задаваща. Чынақта пулыжас паттезенде шутлап. Хамеп чылғазем жихрым. Темеже можырда нумай жихрым. Парзаядым салдаган жинжен. Ну, тыван зинжен. Өзем карыште. Пайласы илеп пырдезе. Ядарлы шар операцияне худшына консене Эльдар Бабаев поварда булышма шутлана. Валы салдаксем валли тушонка бежереть. Тагырвунны мышылзенже Эльдар контрактпа Чечняра службара булна. Ывынза келне гыщен абат пежерзе аппаланас келменнене аванын ланадып. Шак самансенже ялан консерваланы аш пулыжачы. Аза илетвел. Шавынба салдаксенеде тушонка бативештерестене. Анаменле хазерлемеллене тепчене ядарлы хадер дуянна. Пуривал шер банка задасшын. Эльдара умничка ажапачак клубне чуреген зем булыжаще. Везем салдаксем валли хавгаландараган үгерджіксем даваще. Верендеген зен шуғы жебе шага ажасене тыван жиржыва юратмаханах тарать. Пирен салдаксем войлы ширеп везем пирехи делеща. И бир везене кунда пидики детпер сыва дачера. Пулышева салдаксем батне шак кунзынже азатмалла. Чеващенгыларым валли Диана Иванова, Святослав Петров.